Kuyingenza ukuthi ngiyethemba ukuthi niyaphila kuzonke indawo la kuzofika khona le video kama ngumsizi. Kuboshwa umnikazi wesipaza ongokudabuka-ke ezweni langaphandle Somalian emva kokuthi-ke lapha endaweni yasemfuleni eKapa noma-ke Cape Town ebanjwe ukuthi udayisela abantu amasoseji awakhande-ke ngokudla kwezinja. Uboshwe ngamaphoyisa asemetro kanti abantu baphawule kanje-ke ezikhundleni zokuxhumana ngalolu daba. Nangomunye uthi-ke ake uqine kodwa umthetho eSouth Africa ukuze-ke kuthumele umlayezo nakwabanye-ke abacabanga njengalo mphundla. Nangomunye uthi abantu bayanyanyisa ngempela-ke manje. Nangomunye uthi-ke kusho ukuthi-ke odoti siwusuthe-ke noma kudoti siwusuthe izisimo ofisa ukuthi ngezovo lwakho nombono wokuthi wena ucabangani-ke ngalolu daba njengoba-ke nezigameko ziyanda-ke izigameko zokufa kwabantu emva kokuthi bedle ezinye zezinto-ke abayithenga ezitolo ezabo ukufika. Ufisa ukuthi ngezovo lwakho nombono wakho asihlangana lapha kwi-comment section.